Adtoy ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao nga agpakalaing isumatla ti maibabain. Tampok ditoy programa tayo. Kaskala ti biyag. Ne, da kayo matgayam nanang. Sumrat kayo Sana nanak ko. Ayan tay asawam nga agpakalaing. Ne, apay nanang. Apay asap-sapulan nyo ni Arwen. Ay na mabwisitak iti dayjay nga anak ko. Kunamlan surbol no agsasaw ngem pasig mat apalpak ti aramid na. Ha? Apay ngamin ayan nanang. Daytay na pa nakinutikot nga appliances mi jay balay nakarkarukot itan asaan mi ang mausar. Anya? Wan, iso asap sa pulag taumay na simpaan. Imbagak nga minan idinapan ijay balay adinan kot tiyan dayjay ngem agpakalaing mat. Kesyo kabailan na kanu nga ornosan tapno agsuble iti sigod a performance na. Ngam anyangay, ad-adan asaan mi ama usar ta saanen apulos nga ag-power own. Iso ama buwisitak iti asawam nga agpakalaing anak. Nay, Arwain, naggapu ka mat di tayan damanong iskaw? Ay walang kikaw. Napan ko man in-estimate tayo patrabaho na. Nay, apay amom ayat ag-estimate? Kato na. Naglakat ag-estimate. Anyat pagkunkunam kanyang magkikaw. Jak amaw tar aramidag. Kasano ajak sa lodsoten ti kasjay ngay, kat agdinamagma iti kinapalpak mo diti lugar tayo. Ay naman, nagtagibasit ka matunay si kakikaw. Ha? Kunamutlan ato ti amaw. Mga kwa, di na kumakagura itimbaga, Karwen. Nadamag kumatlang ngamin dahi takatagiti kakalugaran tayo. Agpakalaing ka kano ngamin. Pasig mo't apalpak ti aramid mo. Nalabit nga dapalpak nga aramid ko kikaw. Ngam nagdiso da iti gam-gam ko dita subsob mo. Sigurado, sa anak a pumalpak. Anya, kwa, sige, panawan kan diti Arwen. Ay, hinakaon. Napalalo ti pungtot ni nanang Arwen. Palpak ka no dyan mo kinutikot nga appliances da. Anyaman ni nanang. Talaga adaan mo't tanday dyan Iso asanan nga kuray. Kat namayat ka no pa'y matladay jay. Mararamat da ka no. Ngam idi kinutikot mo, takunam nga urnusam, saandan ang maaramat apulos. Naglain ka nga, pabasol ti ina ko na ya. Ay, una yan. Ay nalakay, saan apa na ngayon ka ni nanang mo Ngam adda punto na kadagiti ibagbagana. Huh? Kaadwan kadagiti aramidem kat palpak. Manmano daytay husto ang aramid mo. Unay kamutin, Maricel. Asawa na, nung kastakit din ti ibagbagam. Ibagbagak lang ti agpayso lakay. Iso akasayaatan siguro no ijam ti agin lalastog. Kunada nga ruden, ti tao nga agpakalaing iso matla ti maibabain. Ay, saan to mapasamak dayta? Sa anak to ang maibabain apulos. Tandaanam dayta. Saan kumasi ka ti ayabak, Mang Arwen? Ngam, addamot ti trabaho amin dagiti kakalugaran tayo ako makarpintero ditoy. Si kamat ading Olga. Nalaingak mo't nagkarpintero kahit. Ay... Ay, ti paramid mo ay ading ka. Ay... Kwa, ti atap ko mati kusina ti balay ko. Agtudtud ngamin nagtudaw. Kaya't ko kumanga ipatarimaan. Ay, sus. Nalakalahang day ta, Olga. Ang mga ano, kasapulan lang ti pagtapal iti about. Kasta nga tayo, Uy, nading ka. Ako niya. Kaya't mo, tasya akong timang tarimaan. Alaman langan manong Arwin. Ang mga nagtudumanan itinapigsak at malayo sa manan ti kusina may. Nay, apa niya inalam dagiti remyentam nga agkarpintero lakay? Ay, napakait. Adawat ko trabaho. Iso, kasapulak dagiti remyentak. Ha? Isupay mo dahita, sideline ko Ay na, aguray ka man lakay. Aguray ka. Oh, apay ay, Maricel. Asino ti kaduam nga agkarpintero? Siyak lang Ha? Sigurado ka? Katuan. Simple lang taramidag. Iso di kagdanag. Siya akong timakamaw. Ay na, jak mo iti dayjay agayom mo si kakiko. No asido ti timmawidan na iti kinapangas na. Naglaingag palastaw ngam awan mat amuna. Da kayo mat nana. Anak yun ni Arwen. Gamapay ngay, akas tamot yung tibagbagayogan ko na. Ay na, uray no anak ko ni Arwen. Masurunakan ko na. Agpakalaing ngam awan mo ti amuna. Da kayo mat nana. Kastala tibiyag
Ay na, saan? Saan akas tatibiyag no amuna no anya ti rumbeng nga aramidan na? Ah, ay, no kasta garod. Kagura yun ni Arwin niya nagyaw. Ay, jak amaw. Jak maawatan ti bagay. Talaga masurunak unay. Hindi makita ka di prinsya iti talong atop abinaklas ko Sa dino nga taaya, ti ayan ti agtad-tad. Sorry pagka na yung bagman. Awan mo Manong Arwin! Umay ka pa'y merienda! Bumaba ka pa'y di tatap! Ay, Wan, Olga! Umaya ka! Pag-isaw. Ibagak mo tan kin Olga kasayaatan. No sukatan mi lang dagiti yero nga atop da. Tapno sigurado nga awanan tagtagdag. Surbol taw. Ay, naimbag ta nasabat ka, kaka. Apay, kakaignas. Anyat masapul mo kanya. Ibagaman ka na Arwin nga anak mo. Tao may na-estimaran deposit ti banyo mi nga inurnos na. Apay aya, kakaignas. Una, taimbes amapukaw tagtagtad iti gripo may. Nakarkaro mo tanarom kwas ti danaw. Anya? Ay namasudo tak. Sungay bagam tuman di anak mo. Awan, kakaignas. Di kagdanag, tay bagak kini aruwain. Ayusan Olga Nasukat akong ti atop ti balay mo iti batog tagtagtag. Sigurado, awanin tagtagtag di jay. Nga ta? Manong Arwin? Wen! Awanin ti pagparikutam ko naklangarudan. Ay, nagastusan na kiti patarimaan ko Jakla ni namnamaanas kan ngagsukat iti atop. Talaga akasta Ayun sa nabali. Tas sigurado nga awanin tagtagtag pa Sapay la ko mga rud Ay na, agtalit ka kanya Olga. Ay, ewan gayam. At akadipay pangusaram kadagiti, sino kata kayeraw? Agko saan ko amausar dagi jayan manong? Awamot pangusarakon. Nuwan niyat ko nam. Dawatag man langan dagi jay ayero, Olga. Ha? Kukuha ka, tada pangaramata. Total, saan mo matlagaya mo na mausap? Katno na pa nagtrabaho ayan da Olga ni Arwin, nanang. Sino ti kaduhan na? Agmay may salaong. Anya? Ay, por Diyos, sigurado nga ron nga adamanin pa kaibabainan na. Anya? Ay, nanak kaw, no adda kaduhan na nagtrabaho, nalabit nga awan ti pagdanagak. Ngam no kunam nga agmay maysa, ay awan lat ang mukaw. Sigurado ang maibabain manin niya asawam. Ay, saan mo't kumaa? Wan gayam, apay asap sa pulan niyo. Ibagam to kanukan kwa na amapan ijay ayanda kakaignas. Tapalpak jay tinarimaan na agripo iti banyuda. Anya? Kastati ko na ni kakaignas itay nagkita kamay. Ay na, siyak pa'y timabain. No apay ngamin nga agpakalaing nga agawat iti trabahon na. Kat di namot amutar aramidon na. Ay, antay ta. Tataignas. Nasimpa kong tigripo diti banyo yaw. Ay na, naimbaglakit din ta nakita ka, kikaw. Saan anas kan ngayuray ko pa'y kanyarwain? Tataignas. Apay ngamin nga iso tinagparamidan yaw. Kahit amoy lang arudan nga ado ti palpak nga ramid na. Kasanaw, katimpilit naman. Nagpresenta kanyak, edi naamuan na nga dati paaramid kao. Kahit gaputawan mo ti maalak, edi ngagtrabaho. Isun at itinangdanak. Sana pa nang dadahal kin Arwin. Tataignas. Ngam ato ti masuron kin kwa na. Agpakalaing ngamin. Ngam awan mo tam muna. Ay na, una dangarudan. Ti taaw nga agpakalaing. Isumot la ti may babain. Pudno day ta, Tataignas. Agam, kaslasaan mo ta mabain na Arwin. Tauray no agdinamagan ti kinapalpak dagiti aramid na. Agpakalaing latamay. Kunamlan surebol nog sasaw. Iso nga adaw ti masuron kan kwa na. Imposible mo tapalpak ti naramid ko di balay ni Tata Ignas Nolimpyo mo day di pinanawak di balay day di kalman. Ngam iso kano mo ti imbilin na kaninanang mo. Mapan ka kano ijay ta istimaron ti inaramid mo agripo iji banyuda. Anya? No kayat natarimanak manan. Sa bali man ang tibayad na. Anya? Apay nga agpabayad kay ti sabali kat bakjab day jay. Ay, sana naman ko na bakjab day jay. Talimpyo mo ti pimanawak iji balay day di kalman. Isa ano kayat na patarimaan manain.
Rumbeng labayadan nak iti sa balay. Tangdanan nak iti sa balay, ti kahit ko asawan. Nay, Makitam? Ayunan nak pa iti langit iti imbaga. Tanay, uray laggurudan. anya nga ayunan nakatilangit ngay bagbagam. Makatudtudon, iso nga gurguruod. Pagtudumot niya pa siya, bakit? Diyak amo kang Arwen. Nagrigat ti makisarita kang ka. Unay meten. Imbis ama simpa. Kimaro meten tinapasamak dito'y balay. Ay, agtudtudo iti ruwar ti balay ngam agtudtudo matlaang dito'y unag. Ay, no! Law-lawan ko na nagpatarimaan iti dayjay nga Arwin a pangas. Ha, una yan. Ay, tinasayat. I-videok na ito napasamak ita dito'y balay. Tap nga dati ebidensya ka saan na naurnos ti panagtrabaho dayjay nga agpakalaing. Anya nga Manong Kiko, nakitam ka din ti atap ti balay ko? Wain, Olga. Apay ngayon nalaos mo't ti tedted na. Idinto ta nasukatan mo't iti baro dagiti yero. Ay, pudnaw, anasukatan iti baro dagiti yero, Olga. Ngem una yain, tasaan mo't anaisimpa ti pan nakailatag dagiti yero. Ha? Anyat kahit masawan? Basta nailatag mo't latan, santo nailansa. Saan mo't anaurnos ti pan nagsasaip-saip ti kanal dagiti yero. Iso asumrek ati danawm. Ay na! Masurunak manan. Bisit at talaga dayjay nga Arwin. Agpakalaeng ngam awan mo ta muna. Ha? Ni Arwin tinagaramay? Kawan! Nagpagatang pa iti baro ayero Tanaskan ka na masukatanan. Ngam, ay na! At damot tin analayos ti balay di nagtudaw. Ay, oo na yan. Apay ngamin ani Arwin tinagparamida maya. Kat no kasla sureball dayjay no agsasaw ngam awan mo ta muna. Nairan na ngamin nga awan ti makita kada kayo a karpintero dito lugar tayo. Kat idi na ibagakkan ko na. Ay, impilit na meten nga isula ka nun ti mangisimpa. Iso ngayon pasimpakon Ngam, saan nga agsigsigurado dayjay? Talagang ireklamo kiji barangay. Ada si mangpet asomon ti barangay para kang ka. Inreklamo na kan ni Olga. Nay, anya kumaga po nga reklamo na kay. Nagturbab mo tanda dya babae. Nakalanad dita apalpak ti inaramid mo ije balay na. Nagpagatang kapay kano iti baro ayero ngem palpak ti trabahom. Na, apay nga rin nga itala nga reklamo ngayon no talaga palpak. Mapanak man iti barangay hall. Tapabainak na dyan nga Olga. Anya tinapasamak Arwen. Apay akasta ti langam anagawid. Bakit? Naibabain na ka dyan barangay hall. Ha? Apay ngamin. Pinagsasawak na Olga. Gapo iti reklamo na kanyak. Kinunak na apay nga itala nga nagreklamo no talaga palpak ti trabaho. Gayam, impasimpa na pa iti palpak at rinabaho. Tirigat na bakit? At ebidensya na iti napasamak iti balay na. Kalpasan na trinabaho. Ay na, napalalo ti pan nakaibabain ko iti barangay hall. Ay na, daytan ti bagbagami kan ka idi pay laeng. Saan ka nga agpakalaeng? Tati tao nga agpakalaeng, isumat lati maibabain. Kunammatlan sure hit ka. Kunamlan sure ball amin nga ibagam. Maricel. Ay, maleksyon ka mo't siguro itan. Agbalin ko man nga adal kan ka dayta napasamak. Maricel. Aklunam ati pan nakaibabain mo. Anyangay nga road. Kasta latibiyag, Arwen! Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao nga agpakalaing, isumatla ti may babain. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.